Inkinga letifana nekungasebenzi kahle kwetincingo nokuhamba kwagezi ngenhloso yokumonga kubambelele kucala kwelihlelo letibalo langa-2022 egedeni Bait Bridge eMusina. Luhlelo lekubala bantfu labahlala etitaladini tfutane naleligede nalo libambeleleke ngeli-hour. Kucashwe tisebenti letitinkulungwane letilishumi nakutsatfu kutsi tibale bantfu eLimpopo. We had a bit of technical glitch, but we had a bit of a network problem. But I think somehow that got resolved because now we are able to work. Kusenjalo abashayeli bemaloli eNorthwest banelithemba lekuthi batawubalwa etikhumulweni letahlukahlukene temaloli noma emagedeni. Bashayeli bemaloli esikhumulweni iZiras bathi bakulungele kunika betibalobala imininingwane yabo noma ngabe ngikuphi labahlangana khona njengoba labaningi bashayeli balibangise emavini lehlukene. Bengakabalwa ngiyafika nje manje ngisazothatha amaphepha sengiwathathile amaphepha kodwa ngisalinde awakapheleli. So mayisephelele ngizohamba nge-Pioneer Board. Angazi ke noma ngizobalwa khona. Hlala abantu labadzala ngoletinye tikhungo letawuvakashelwa kutobala letakhamuti. Kepha kulelikhale kude sisebentisa telibalo lesifikile. Betelibalo enyakatfo Kapa bayagcizelela ukuthi konke sekulungile kucala kubala ebantfu. Projects such as the census and where you have the biggest mobilization of resources in peacetime, there will always be some challenges, but it's nothing that we haven't anticipated. We have anticipated, for example, that COVID-19 might be affected at the project during enumeration, and we have put measures in place to ensure that both the respondent as well as the field worker remain safe. Tikhungo tekuhlungelelisa kwesimilo titawuba nguletinye tikhungo lelapho kutawubalwa khona bantfu. Tiboshwa tibala kabili ngelilanga kuletikhungo njengoba luhlelo lelentiwa njalo emajele. Letibalo nato tiyafaka etibalweni letentiwa betibalo.